Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan as sinurat ni Wilson Reyes Marcos na paulwan iti Okom Kanon. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Lanja! Lanja! Umay ka makimaro. Tay si Dayo natang. Umay ka makibingayan balasang kao. Ne. Awan samot ni Lanja. Dandanin. Dandanin. Ay. Nipiling mo't nga asawa ni Lanja. Dandanin. Nakatayag ti ima na. Dandanin. Dandanin kung kunana. Dandanin. Ay, nukasta. Ay, aguray ka. Matikaw ak. Dandanin. Ay, amangan ni bagbaga na dandanin na sumangpot ni bakit na. Dandanin. Ay, urayak nga ro din. Ano dandanin? San at asawak ti kunkunak at dandanin na nabor siya. Asino nga ro nga iti kung kuna madandanin. Umayon. Dandanin. Asitigan. Ah? Ay, asino ti umay? Asino ti asidegan? Kan dandanin nga bagbagam. Ti kanibusanan ti lubong. Ha? Agbabawi kan karagiti basbasol mo na nabursya. Isardeng mo ti kanatismosam no kayat mo ti may salakan. Anya ka din day ta sarita pileng. Adan samot samsamantong maun. Awan samsamantong ko. Dandanin di panungpalan ti lubong. Asidegan. Ay anyat pag kunamot nga si degan ti kanibusanan ti lubaw. Naipantaw. Ano anda nagiti gubat kas kadaging ginag. Ison ti pagilasinan nga si degan ti panungpalan. Kung kunadala day ta. Abayagan nga bagbagada na kita. Siya kon ti patsyam ita na nabursya. Mas daawak kun ka Nagbalin ka muton a relihiyosaw. Idinto ta di ka mapan iti balay a pagkararagan. Impaltiin kanyak tilakay nga imingan na nabursya. Anya, imingan alakay, tinangipaltiin ken ka ti panungpalan. Asino nga imot, day nga imingan alakay, anyanagan na. Saan yun nga mo? Tikit di pa nagbabawi yaw, karag ti basbasol yaw ti aramitan yaw. No kayat yaw ti may salakan, tadandanain ti kanibusana. Oh, naidaytan?
na yan, nagkadama na mabasa dito periodikaw. Adumanan tinatay ti gubat na nakiti sa balya pagilyan. Ora ti doa na siyang ginlubat. Adumanan tinatay soldado kas kada sibilyan. Ay, amuyo ka day. Abay? Adamanan makapabala adamag. Makapabala? Anya nga nita makapabala adamag nga ibagbagambot borsya. Ay, manunag ka pa'y atap no maamuam. Ang maguray ka. Anya ngay mo't adamag day ta basbasaang di ta pagyawarnak. Tigubat, sa balya pagilya. Adumanan tinatay. Kan, oray ti gubat, ti doa na siyon. Adumanan tinatay sibilyan kas ka na soldado. Gubat? Panggap ti gubat? Why? Napay kat ngamin nga adaw nagiti tumao na gubat. Ay, saus. Adda pa kay naigan na ti kungkunam agubat, ti kunak ang makapabala adamag. Basta ka na. Wala, bagam nga roden at tapno maamwakmat. Ay, manunag ka pa'y Pisukam pa'y ti dakulap ko Unay day tat. Pangwarta ama talaga ti damdamag. Manunag kayo. Tapno di kay maudi iti damdamag. Amon siya. Oh, nay, nakaokradan ti dakulap ko, nay. Na. Alaway, tinaga akong tadakulap, mang. At ti 50 pesos. Ibagam nga roden, no niya na ita makapabala adamag akong kunamsakbay nga agbalaak. Ay, amon siya. Ni Pileng, nagbalinan a relihiyoso si ka. Ni Pileng parairaw. Aba, kasta ka day? Wan, kati makapabala nga ipadpadamag na, dandani ka nun ti ukom. Kasta? Salbag. Anyat pagkunaan na adandanin ti ukom. O naidaytan, magbutang. Wan nga raw, angam sigurado ati umuna ang mabutang, no may ti ukom dagitay babaknang, ta siyempre masayangan da iti kaado ti sanikwada. Agpaisungat na, bagbagan ni Pileng Borsya. Sino nga iti nakaamuan na nga umayan ti ukom? Impaltiing kanumot kun kwa na ti lakay nga imingan. Imingan? Makapabala damag. Kaya't ko ang makasanga kun makasarita na niya apileng ta pagsalunsodak man. Saan mo amadaanon iti balayda? Ngamen, napannain waragawag nga umayan ti ukom. Kasta ka na. Tiyak mamatay. Ano lamin ngay bagbaga na niya apileng. Angam kasta ti bagbaga ide. Dagiti pangibagbagaan ni Nuway. Idi umay ti dakkel alayaws awan mo tinamate. Hindi pa nawanin mo kan itakat saan nagpadamor siya ka. Ay, sabagay. Kan, asan na ko ma? Ani Pileng ti pakaipaltiingan ti ukam. Ilinto ta napaklan abarumbado na jay. Sweetek, sugador, babae raw. Man nakiapa, kan amin na nakinadakas sa biso adakin ko na, amin na dakas nga aramay. Wan nga raw, angam idimot dayta, saan mo't itaan. Amam amunsyo, napakumbaba ken na emma, ti panagsasaunan si ka. Na. Kasta ka day? Wan, ay, mangagam no makasangom. Kasta,
Ay, nakaskas daaw nga raod. Oray siyak to pa'y kat mas daawak mo. Kano kasjay laang ti kinapakumbaba na. Kinaumana ngagsasaw. Ay adu at ti mamate. Nga ta. Mga no pati si Kaborsya kat maalilaw na. Ay sabali itan ti panagsasauna ko na ngarudan. Nakaw ngagsasaaw. Na. Tataamon siya. No kaya't mo ti may salakan. Rugya mo ti agaramid iti kinaimbag. Ken agpakawan kan karag iti basbasol mo. Kang ronan ti amin. Agbalbaliw kan. Na. Pudnot ko na ni Borsya. Agasa nakasingsing putin ngagsasaw. Agkimot-kimot mo tasungom, tata. Ngamalya na kita sasawang piling baraw. Umayon. Asidugan. Ukom kanon. Tataamon siya. Umayon ti ukom. No adaw't utang mo, bayada mon. Tadinto pa iswa dadagsen mo asumaklang. Na, unay tan. Urayak la sumgar ka nagiti ibagbagang piling. Nakatuknukan samot iti atang. Ay, masapul nga aggulgul ka. Saan arumbeng apagulgulan dak tatamon siyaw. Taawan samsamantong ko. Amok amin nga ibagbagak. Patsindak ko ma. Lamay. Agbabawi kayon karagitibas basol niyo, tata. No kayat siyo, ti may salakan, tanay, ukom kanon. Alat pag ko na madandanin ti ukam. Gapo, taimpalting kanyak tilakay nga imingan. Kasta ka day? Uy, tata. Iso ano adut kwartam, ngarunong mo. Kasto mo. Agpadaya ka, agpaponsyon ka. Tapno adut makaraman iti kinabaknang mo. Adut may ranod. Naidaytan may bagbakam. Nakabutbutang ti danaw nga apoy ken asupray tata. Sadyay to ti pakaipuruwakan dagiti dagas sa tattao. Anya? Wen, tata. Inak nga rudan bayadan ti nautang ko anatang ken ni Borsya. Ken agpakawanak tumetang iti panang suwitik ko idiken ka. Saan kayon ngagtaktak tata? Kaamangan no maibos ti oras. Mapan kayaon. Barawan. Nay, itamampay anay sarong ka dito'y balay, amun siya. Gapota, umay kon bayadan di utang ko ken ka anatang Borsya. Anya, umay ka nagbayad. Nanay, anya ayat ti inutang mo iden anatang. Nalipatak pa'y ki iden iti kabayag na. Sa nga salop abalataw ken sa nga kerker nga utang. Mayat man, ta nalagip mo pa'y abayadan tinalpas mon alinamot alinipat nga utang. May nakinasarita ni Piling. Tapno kano may salakanak. Nas kana bayadak kano na iti utang ko. Nay, kayat mo asawan amon siyaw. Mamati ka mat kadagiti ibagbagan ni Piling. Ngamayon ti ukom. Iso nga nagbayad kan. Uwain, mamati ak. Ta naipaltiin kanukin kwa na nga asidegan ti ukom. Ang puno nga ta. Panagkunakit. Puno na dyan naipaltiin ka ni Piling. Sa napakla na barumbado na dyan. Ngam ita, nakasaysayaatan. Nakalanlanay ti panagsauna. Nakaemma. Piling! Piling! Umay ka man! Piling! May bakit? Andat ibagam. Nakasla ka maruraman.
Alam ti kalugong mo ta sumalugtan, mapantay jay talon. Intay estimaran dagiti mula ta anateng. Tadi kakit makitong-tong-tong latan kadagiti tattao. Bakit? Awanan ti serserbi dagiti mula. Ta umayon ti panungpalan. Adula amin ngay bagbagam dadaelang taulong. Patyanak bakit? Naipaltiin kanyak. Umayon ti kanibusaran ti lubong. Agbabawi ka kuman ka dagiti basbasol mo. Tapno may salakan ka. Ay inamot piling. Addan samsamantong mo. Masapol ngaggulgul kan. Tamangan no kumaro ti bagtit mo. Sanak ngagbagtit bakit? Puno amin ngay bagbagak. Patyanak tapno may salakan ka iti danaw nga apoy ka na supre. Namatin ni Tata Amoncio. Unay daytan? Kat, adapay mo sa bali ang mamati iti bagbagam. Uwan, kat nagasat unay dagiti mamati. Taisudan to ti umuna amay salakan. First come, first serve to, bakal. Anya? Aman, iso ano kayat mo ti may salakan? Patyanak. Gagayem, ken kakapsat. Isagana yaon ti bagbagyo. Tay dirabi, nakasaritak manen, tilakay nga imingan. Tamanan imingan alak. Alyamanan, timbagana ken kapilay. Bagana datang imingan. Inulit na ngayon baga, dagiti maaramid, iti umadanin, nga iyaay ti ukom. Tumanaw kay tumagamig kadiro. Anya ti maaramid, iti umadanen aya ay ti ukom, pileng. Bumabanto ti dakkalatang kulong manipod langit. Kay sunto ti pagluganan dagiti mamati, kat isudan to ti may salakan. Basta ka na. Agdua akong kanang iti bagbagam pileng. Saan adakes apat tiyeng dagiti ibagbagana amunsyo. Manglimlimo a propeta na ito iborsya. Ay siya ka batik Ay tubay dagiti sana mamati. Talak-aman danto tirigat ngawan patinggana. May karanukon danto iti apoy kan asupre. Oh, nangag mo amunsyo. May karanukon kay tukano iti apoy kan asupre. No di kay mamatay nga ubandanin ti panungpalan. Ay sadak lang ta mamatay borsya. Ay! Apay nga agrungaab ka ngay. Gaputa maladingitan ako na amunsyo. Awanan, ti agpataya iti waiting iti papanamay, tadi ka mamatay. Iso di kanto makasurot kada kami. Sanak man nasangitan, borsya. Kan sanak nga ay waluno kasyan. Tama nga no dakay tao ti nakakasay. No patsin nyo ti saol ni pileng. Agpanunot ka amunsyo. Amunsyo kun kunanalata. At dapay gundaway mo amamati. Kat no mamati ka, sigurado makalugan kan tumot iti tangkulong ngagpangataw. Ay, nakan adawon ti mga alilaw ken manglimlimo ita apanaway. Ket makunak amay sakaditan pileng. Ay di mo muti bagbagat ti kasta kinipiling Tasipod isod na kay paltiingat ti panungpalan na santuanen. Ay, nanya. Agpapana kay aminin nga agbala. Ay, salbag kamot amunsyaw. Di mo mo't ibagbagat ti kasta, Tama sa irmot tirik nami ka nagitang ibagbagam. Agpaisumay. Ay, pileng barok. Agpaiso ka day, medyo agmauyong tayaon. Saan na nabursya? Dagiti saan amamati ti agbalintong agmauyong. Gapoy tinalaos abuteng danto iti apoy ka na supre. Apakay puruwakan da. Ay, nangag mo amunsyaw, kamamak. Naidaytan. Alilawan na kayo lang na ita apileng borsya. Kakabsat.
kung nakanyak tila kay nga imingan. Ano adamay sa amang dadael kadagit iwarnak ko nasaysayaan amatay day tao. Ako na ka. Kaya't maasawan ipapatay na pileng. No si ka ti makatubeng iti panagbabatitang kulong apagluganan me amay pangato nasaysaya at agudasan mi tibiyag mo. Aha. Saan? Diyak pa'y kaya't timatay. Kakabsat amamati kanyak. Darupan nyo ni Tata Amuncio kat bakalan yun. Saan? Diyak ipalobo sa patayin lak. Tumarayak. Nagasap ta nakataray. Tarusan, talaga binagkal lagi ti pasurot ka. Unay daytan? Talaga patayin ko madagiti pasurot mo. Wen bakit? Tanasay-sayat amagudas tay tao amakatubeng iti panakaisalakan may. Ay napiling mabutbuteng akon kadagiti tigtignay kanibagpagam. May sakapay. Tawar si kakit nakurang pa lang ti pamatin. Ay nalakay, kaslasaan ang nakapapatin dagiti ibagpagam. Rumbeng amamati ka tapno may salakan ka. Sige, rumwarak manin. Tenak manin iwarnak. Iti nasayat, namang. Ay na. Nagag kanakwada. Ang asapol nga magpalit na. Agu yung santo'y asawa ko. Kasla nakasingsingput ngagsasaw. Ngam kabailan na mo ti pumatay. Ay, mati kawak. Noan niya at talaga ti linaon ti ulo ti asawak. Agu yung san. Unay daytan. Amom kadi amun siyaw. Adamanen kapuraws ada amag. Ay, jak kayat nga amuag takapur sa damag bursya. Tawan ti pagtinag ko ita. Sana ka na pa nagpataya ita iti huwetay. Oy, saan akon nga agpabayad. Libre itan ti damag ngay bagak. Libre. Wen. Saan ko nakasapulan ti kwarta? Alahas. Uno kinabaknang ta umayan ti ukom. Unay daytan. Talaga ana doktrinahan da kan iti saan nasayaat. Nasayaat ti doktrina may. Sika at ti saan anasaya at ti pamati na. Iso ngumay kanto agdengeg iti ibaga ni piling. Bareng mamati kanton. Pamati pumatay ma. Sige, umayak to borsya. Interesado ka makangag amin nga ibagbaga na niya piling. Nawaran mo sana ka mamatay. Pwe. Nagadukay kitday na napamati ni piling borsya. Nariga mo ti mapuran iti asupray mabuto na. Wuna amon siya. Kat agulimag kan tamang rugin ngag sa unipiling. Gagayem ken kakabsat inton rabi bumaban tidak kalatang kulong apagluganan tayo amay salakan. Ay sus ka nagsaya atin nga ay ang kasano ngay ang makita tayo ti bumaba at ang kulong. Idinto tarabi imot a bumaba ako nampileng. Agranyag to di bulan akasla ti kinaranyag di init. Ison to ti manglawag itang kulong tapno makita yaw. O nangag mo amon siya. Iso amamati kamot kuman. Sa anak na ta mamatay. Agiyaman na, tainawis dakmanan nga agdengag borsya. Ken agiyaman na, ta saan dako na bekalain. Gagayam ken kakabsat. Tapnunan anay, amagunod tayo tibiyag ngagnanayon. Masapol nga wanapulos ti panunutan nyo, akinabaknang nyo, amapanawan nyo dito'y daga. Anya, iso nga gawid kayon, ket puuran nyo amin, akinabaknang nyo,
agraman nagiti balbalayo. Aliha. Nagiti saan ama puuran, iyagyo kanyak, tasyakton ti makaamo. Aw, nangagmaw, amun siyaw. Umayon at talaga ti ukom. Isu nga agawid tayon, ta intay puuran dagiti mapuuran, kat iyawat tayo ken kuana dagiti alahas ken kwarta, ta sayang mo't no puuran dagiti ay. Ay, sana nga gawin mo siya. Dito yaklatan na lawa at tanap. Orayan kayo dito. Nakita ito nagiti sumarano ang mapasamak. Kalpasan na mapuuran nyo amin na sani ko ayaw. O, naidaitan. Agtal na kayo ta mangrugen ngag sa unipiling. Denggen nyo taitan ti kanibusanan ti lubong. Kaslawan na kumumot morsya. Pat siya matalaga ti ibagbaga ti andamulmulloong na. Napay nga ron may kangay dito. Dito'y pagtataripnungan, no kastamo lang nga di ka mamatay. Umayak nga ron agpaliw. Observe. Amount ti kaya't asawan ti observe. Amok apay kapay. Saan ka mo't lagaya makapoy? Magtanakan tanay, agsig-asig amon ni Pilay. Agbilang siguro daytan. Kakabsat anagurat, agbilangag iti sangapulo. Sakbay amalpas ti panagbilang ko, nakalamang kay aminin. Tani, umayon ti ukom. Kita embursya, agbilang iti sangapulo. Sana tayo paglemengan. Apay, hide and seek. Ay no kapilitan makipaglemengak akit aramidag. Anya, Ay, kinaawan nunot dayta borsya. At talaga. ready. 1, 2. Ay, agora gaya. Nasaysayat no Ilocano. May isa, 2, 3, 4, 5. Oops! Masapol nga damang ituloy iti panagbilang ko. Tamasapol amagnak ngagpaabante. Iso ngamin tibilin nila kay imingan. Ituloy mo taning. Mapanakon. Pinanawan na tayo mutaan. Siyak ti binilin na amang ituloy ti panagbilang. Ay, awan day to yan. Ni pa'y taning akanagnagan ti satanas ti binilin na. Ay, kalokohanan. Apay tay may kapayla dito'y akong trabida. Nakapuot kan iti limpyo at tao. Apapuuran na ti pagtaangan ti tattao. Dagitimot aguuyaw. Pinuuran da, dagiti kataltalunan da, kas kada inted kwarta, ken alalas da, ken nipileng. Kayso nga ron mo't tibilin ti imingan. Ukum ka nun. Oh. Saan nga min ngagbasbasa ti Biblia dagiti tattao? Iso adida ammo ti pudnaw. Noan niya't salsalawasawan ti padada tao. Mamati dan. Kaskin ka. Diyos ka aya. Wano Diyos da aya. Tapno ammo na no kaano ti ukaom. Dinto pa'y ammo niya kasingadan iti Diyos. No kaano adumteng na ita ukaom. Ngamkit de. Ada dagiti pagilasinan. Gumgubat. Kas ka naging ginad. Kas ka na dakkel arigat. Sakbay adumteng ti ukaom. Ay amok tadamo nang nangagkaon nga umayto akas laman nanakaw. Ibagbagam kit dinadyak amuday ta. Inom. Ay, agulimag kang tanay. Bumtakan ti lubong. 7. No nakagtangan iti sangapulo ti bilang ko. Aputan yung tiyagong yo. Na,
Apay ngay nga agong taputan, saan ang iwato no mata? Agong, isot bilin tila kay nga imingan. Ay awan na ito yan. Lakay nga imingan man. Bumtakan tilubong. Isu nga putan yan tiagong niyo kakapsat. Tano bumtak tilubong. Kabusor tiagong. Ituloy ko tagbilang. 8. Apay ngay akas tamutan. 9. 10. Imutok mo tayo. Awan na ito yan. Sige, sarunwak ni Boss Piling. Tinakalan niya bingay ko. Tin ka magkararag. Tiniput-putong nga diso. Hindi na kayo. Ay, unay daytan. Ayan na nga na bumtak kalubong ay bagbagana. Ay, awan na ito yan. Makapakatawa, makapasurunan. Awan mo nga minutik yung pasurot iti kalokwan. Kaslamat nga minpudpud daw ti panagsasaw ni Piling. Linuko na tayo. Nagapapati. Taburangan ngam nagbalin. Akasla relihiyoso launay. Inaramat na lagayam dayjay. Apang loko kadagiti tao. Unay daytan. Basta awak tayo talaga maamiris mo. Nakadkadlaw mo ti style na. Linaon ti Biblia ti sinasao na tapno mamati kayaw. Inaramat na nagiti sasao iti Biblia tapno mamati kayaw. Un nga raud. Isa si Kapursya. Ag-research ka man. Agbasa ka iti Biblia tapno sana tila patpatsam. Lakay nga imingan. Asino ti patsam? Diyos anang ipalting iti Biblia. Ano na di? Lakay nga imingan. Ay, naitan. Agawit tayo. Tanalpas na kayon alinukaw. Anya ngay pa'y ti pagawidan may. Kanapuuran mutan. Di mo pala may. Ay, unay daytan. Nakamiyakat saan may kinumpang tibilin ni Piling amang 40 mo lang may. Ay, saan ko, Tadbilang kalahas kung kortakan ko na. Apay ko nga puro na kung iti balay ko. Intay pirukan na dyan. Piling kan di kadua na ni tanas. Sa puloy sublina nagti kwartang dalas tayo. Kano saan? Isulat puran tayo. Kasano akpaimut itan. Agpanunod kan taon numaminsan borsya. Kanisarding maon di kinachismosa. Loko na dyan tao. Agbasa ka lang iti Biblia. Imbisa rumuwar ka nita. Sumagap-sagap iti saan. Ahos taw. Ngay subot tanti paramag maw. Repalsaw. Kentap na maw. Nupudnot ibagbaga ti pana matawkan ka. Kain. Tapno saan kanton arom-romwar nga agchis-chis mais. Wano agmarmarites. Nga agipad-padamag iti saan apod na. Naitan. Ditan nga gayem tinagibusan di pakasaritaan na napauluan. Ukum kano. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka.